Nikireka ria keri mufango-ini uyu wa kunyagia kigina kuri mbeu njithi rungu rwa mufango wa Nyota. Mambo Agitongoria igongona riri ari kiharo-ini kia Ulinzi Complex guku mucii wa Nairobi. President ni athite kuehererio igoti ria biacara kuri mbeu njithi aya kwa ihinda ria miaka 2 niguo kumateithia gukuria wira wao. I therefore direct the Intergovernmental Budget and Economic Council, working together with the county governments, to develop and implement a 2-year business permit waiver for all Nyota beneficiaries. President akiuga makiria ma ciringi bilioni 3 nicio ihuthikite kuria mufango-ini uyu wa Nyota. Itena ria mbere ayuthi 88,934 nio magunikire, angi eru 33,223 makiongerereka, othe mari ayuthi 122 na kuria manyageirio kigina gia ciringi bilioni 3. President agitugiria aria matacukitie ikinya ria kwiyandikithia kuheo mbeca ici, akiuga aria mamanyeruragia riu meyonere maciaro ma uria mbeca ici cingika. Hawa vijana wa Nyota, hawa vijana wa taifa letu la Kenya hawatafuti handout, wanatafuta opportunity, wanatafuta vile wataendesha maisha yao. Ni kweli ama si kweli jameni? President yoho akiuria ministry itiganite guthondeka mieke ya kuhura njeki mbeu njithi aya, makiria kigina kia Youth Fund niguo gutigirira matiracoka na thutha biacara-ini iria mambiriirie. National Youth Development Fund, Women Enterprise Fund, Uwezo Fund, Kenya Industrial Estates, na waamurisha sasa mutengeneze product ambayo hawa vijana baada ya 50,000 muwaonyeshe watapata 50,000 ingine kwenu kwa njia gani. Ihinda-ini riu mbeu njithi magitariria maria makoretwo magika na makiria kuma mamukira kigina giki. Nilikuwa na existing business ya groceries. Ya grocery. Hiyo 22,000 nilitumia nikaboost. Ilifanya mambo, nikaongeza stoko. Sasa hadi ukitembea shop ni kubwa mdosi. Ina work bana mdosi jo. Moritie mbeu njithi aruna ao kunyita President mbaru niguo kwamukira motungata makiria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua Wamboci.